Difugop College along Lo Charlie Bomari so atum Karbi Anglong Autonomous Council IM Richard of Biafan Pinpura Lo ke Pajadam. Pranpri langso Tengrajan Ahawar Iruipen Arnisia Farman Hithi Kangpupan. Perangkela pen RTI claim bang tumapan Komol Singh Bepen dia kecuhan. Panjan along kikim boma hem tepo tomon ke jabjok kreb ringrang. Karbi Anglong along kithena la pen nongnam ka chathangnai Lo Charlie a college pulote Difugop College henlo. Labangso college ke Karbi Anglong chotkali Asam angkangta ka chathangnai anongnam ka chathangklong a college lo. Labangso college along si Karbi Anglong la pen nijang Karbi Anglong atok anwari soejang atum Lo nang Charlie dun. Lason sila bangso college ing samjin pen cari calon kemejia pan pura Difu Government College Student Union Society pati hekpen DGCSUS aparman bangpu bangpiapan kilik pado siningkan isi kacari jiapan ing white pondom bonta piningan ingkan aparman ke abarim a DGCSUS atumapan arpupen pasundet pen ciklojon ni api anta kilik pado derek ajok hadak lo kecali ari soe jangatum manghu prong nang dolo lahai kado kawea putak DGC along Lo Charlie Bomari suatum pini Karbi Anglong Autonomous Council IM Richard Tok Biafan DGCSUS kilik pado vegnang jipu jong dunsi pinpura lo pajadam DGCSUS ke Lindo Commission ateng si kilik ke padodo lasi Lindo Commission ateng pulote akimia session cengdet pen rui trok pen rui nerkep adaksi kilik padonang jilasi laso aron ateng pen prabjin pen kilik pado vegnang popusi hadak lo kecali ari suatum pen kacuning ripedopot news text report Malong News. Teng pen nakom report kiro pajiriglo pini nitum Difu Government College student ahin pen nang tum phanang kehana kok alam the bangke la puhenlo niltum Difu Government College along isini akisung kedam tang penana ni pen tum kaching tang nang pen non pon dai tum namang kisung ke phobong pathak sing tum nang kehang jasemer bangke Difu Government College along kedam tang surini rain korahini sengkan aparman DGCSUS body tumhan ingwaisi non piningan 2023 made nikan surini ring kora ge thom thang ni phaing kora trok ar nian bangke union body tumhan dissolve lo lasopena phige dak election padu phidang je porlo jasmet nitum kachini da mateng pulo tangte Lindo Commission sini da lamangso college long nitum apramera adopt lo hala so teng pulote lamangso college long academic session start depen ciklo rui trok pen rui nerke mangpong si labangso election padunangi polo lapen ke union les bang eda kya vida nangji pusi aron long toklo las bonslame nitum labangso lam thepen nitum principal aphani tum batai chingki damlo vice principal han chingki damlo lapen all esudi tum tum chingki damlo sidalang tum naipu bangke sarlang dolang pusi apramena nang pu bomlo amani tum dai hong bomlo de nitum kachari si bisi important na nitum kachari si kinang solang pusin hong bomlo sedame nitum kachari phan apor pinai pusin nitum chari da chari lo la pen salang da pilo la pen non bangke exam jutlo lasi lalo exam judera pisame tum chingkidam pen alang tum than lo election bangke non ma paduni lang pusin than lasi kubi posi paduni lang pusin nitum la bangso apena ke mai pen arjun tum pini tum la bangso aputhak nitum da Karbi Anglong Autonomous Council executive member education department EM sir Richard Tokbi sir pansami tum kachuning ri mate pinpura loisi pajiram lo labangso college long union body avidet akisung non thepik tanglo ala kisung bang jasmer bangke student atum isida ke Difu Government College ke Karbi Anglong chot kali la ke asam dang ta isi nong nama chathangklong college lage si thidung college hala so college long thang discipline ave pulote ma union les puti lage itum therak me binong lasi non jasmer kisung bangke student atum komane hapen chilo pena college bang are lo la pen ke jasmer Lo Charlie paprang nang ji pusang tum pulo itum da ning kroilo sidame class in pinsi itum class pass course man chalo kado class in pinsi exam patok re lo hala gen to tum kachari phano prang nang ji phan ke ma thapon lo ma la gali mate election itu kedu bange sungu kali lake Lindo Commission teng pote nikep ang bong sila tum code of conduct latum kadu we tum cholap nai apor nikep ji pi lasi nikep bo meta campaign fansi ni troxi ke dam ji po enke la pilo nomination pen chenglok scrutiny kadu we ke lage ni thom ji lasi hola solong bange teacher tum lana apor ke dam ji kali la election committee tum bang kon si bang photro dos la tum si apor am the reporters for coming here
nilitum ladak nalitum phana chupa pen nalitum dak bang poning chorola. Why we came here? Last rolam sito kong we came here to give a memorandum to education department to EM Sir Richard Tokby about the elections, DGCS US general elections. Because our college has been deprived of union body for more than 2 months, and according to my knowledge, our college has adopted Lindo Commission from past 3-4 years, and according to Lindo Commission, our college has to conduct an election right after the dissolution of previous union body, and we have talked to the principal regarding this topic, but she said that you wait, we will pass on the information. So that's why we have waited for the information, we have waited for the message. When we go to the principal, she says that exams are going on. Yes, we understand that exams are going on, that's why we are not putting any pressure on the administrative level. That's why we waited, and when we went today to inquire about the information, she said that we have passed on the information to the authority, that is the Karbing Anglong Autonomous Council Education Department. So we came here to give a memorandum to our respected EM in charge, Sir Richard Tokby, and Secretary Ma'am and Joint Secretary. As per the information we got from here, that they are planning not to hold the elections this month, because if they don't hold, then there will be huge problem for the students. Why? Because there are lots of problems, administrative level problems, whether it may be form fill up, whether it may be like admission process, or whether it may be like subject allocation. There are lots of problems. That's why in order to deal with all this situation, the union body must be elected, because the union members and the union body, they are the voice and the representative of the students to the administration level of the college. That's why we demand immediate elections to be conducted in Diffu Government College for the session 2023 to 2024. With this, I end up my speech and saying that, and I request the principal of the Diffu Government College to conduct the elections as soon as possible. Thank you. Lakha ingkoi singhasan ahawar arlo longnit pen kilometer krep hoso se ajak pranpri langso Tenggarajan hawar irui pen Arnisia Farman ahithi jangmi poni phai ingkoi arni ingtu pontanglo Karbiang Autonomous Council IM Amor Singh Piso alangli methanga khea phan kaching hon ajoine bor iponsi hithi bibek jipupen ingtu pontanglo bangso hithi along karchia han pen danglok inglong ajo han tu mehek han sirong tara dungkek pen chenglok ason ason han tame long ponje bangso hithi kimi keseng ponalong ar pukido bang photo mamen lake meipu soron sing timu dun meipu habe timu kongchun bang chondras terang rapchun bang ajit timu dihin rimbang anondo kramsa bidisar socheng teron pen danglok abang pudona tum pen cari ponlo manja pen jenisar rong pinang kilo berta malong news Prampilang so lagay nitum karbelam lo thekarayan labangso bujar nitum pini pendak mane abuyar bipang cenglo nasi labangso bujar long kan nitum non market nitum longnit kalau mamajon mesin nitum non chahang cholang nasi abuyar bang kan nitum kim bange kim elo kimet pan nitum ayem morsin di sosi labangso bujar hena kim pilo so kim pinet pen man nitum tala si rong pen singwai sing sai lo non nitum por pen mane apor teng pen ekde lo tame pini labangso bujar kibi bang nitum non marke mahajon longni lo mahajon bang foto ko bang lo pendan nitum lukiar tame han habit han nungke khendu ahai mkha jak yor lo lo penke dak rong ok langpong lai tame kilong dak dolo nen hong ok pen la nu theng ok jul hai dak mung si la dak paklang lo la penke ko nitum dak tame aku miti nitum dak rong pli do la rong pli dame nitum bangso bujar pare phan nitum gangbra bang pli bang phodo la si an gangbra to nitum dak chera situ si pini bangso bujar nitum mahajon to ma chop phalo la si hai mahajon to pen hafta bang tap ke bang pabang beri phan si nitum la si pini cho hang lo la si na tum kado be ai hi tum tame na bangso bujar long brusibar prampilang so la garam lo la si bangso bujar long brusibar bujar na tum dada kinang ke longya to pipi mata na tum dak bang tame la si dak son bara an tiu la hai da dak sap sa ke dang hai dui langpong sa dang dui la penang ko okimung la hai da dak dui
na pe ni tum dak iklem midang mai ta me non itu komiti non si nitum ka si seng lang ba non si tum akimi lang na si kado wi chok se lele an ta me na tum ta me ang biya pona la mang so buyar khli long la si pini pe ni tum so buyar chupha lo la si buyar pangchen nitung e longnit mahajon ta wan na da bangai mithang adim pulo ta bil bukle ba na banji ta pe ne manja ba na banji ta pe di phuan ta ba banji ta me non man tum la April berikha sion lo ta me morning kreng sion nang le bete ni tum mangai lan phanta banji sini tum labang solong tum ta inglong putame ni tum la bukla usi phana tum la so lu chi piam lo la so ke ba mu so buyar ke do digdar se thang kisung boy ka be phan sini tum usi phan bukla usi phana tum information chi piam lo lage ang tam tan bangal na ke ni tum ge dupo hada pa lang tum phuli pupok lahai ban lo non ta la pen pe ri ta me non dak ban lo la pen ke to vela ching thang la sinder king of non joy pen ka to ta non long pon lo da long pon ni lang tum dang ni tum information bang kilo non ta than lo the lang tum bang non pa yu se lang tum bang po lo chi chang lo non pini market ni tum ka kli cheng lo ke bang cheng ma se pini market la pa Jang minify inquiry siani ada porphai kep malom japra langso arong amekar inut Komol Singh be pu bang phu japra langso hithialong computer akulat ka chubia bang phu Facebook chatayalong pherang kelapen RTI activist atuma phan nong no ki jola pen karbo ka puthak dia ka chang ponchu Komol Singh be pen ka nije pona tengke Facebook along pherang kelapen RTI activist atum do ana phan thangnap ki chok chia ve pin pen nili nong no ki jo thap karbok thap ke nili chok chiderlo lapen kar bianglong a pherang ke lapen RTI activist ke do ana phantame nili giat chohang pon lo pusi alang li ninje pon lason si babu terang alang li tame bang swalong komen ke tok dun juno daga jok alang li pen talam klar chipidun hanjang sa tara jip sarong pinang ke lo birta malong news Nilimen Komol Singh be nili pini tarik kalau info dari siar ni nili personal Facebook account kan isi post ki video la media la pen RTI activist kumhan lason si kita compromising system side beton bari aku media pen danglok RTI activist atum anta legal illegal system si awik pin lo lada usinil isi post kipi abang so post abang ke nili komania phan chok chedet ba lelidet ba komania media akorti atum ki choklem chok chedet nili ki thek dunong proof itu bele nili ki post kali nili ki matha dam ki papleng thek the lapen ki pang ki matha dam ki pang ching thek the ajo ni si men social media lo top content lo lasi non nilihin pen lamplar kacipi abang ke lah lo je ladak media la pen RTI activist atum langsung kecok ce batele ni ba konani compromising system ta dupok ku nili jong dam de la pen alang litum lapuson claim claim ku sini li lamplar pilo lasi media akorti atum lapente RTI activist mate RTI sai ke claim atum akorti injir tum stami kumatnia phan lam lason pilho kechok chili damrok ba aning dono doko kulo tangte nili phan nili jongjung nili phan jongjung phan le ning nangoi chotnon labang ke nili kechok che tektik lo pusi nili lamklar chipilo nang le not back a media tom hanang le sentiment la puson doma sentiment la puson awi media akoti tumata ni ladak hanjang langso press club no men ki matha tong ki thia joini si ladak ki matha ke papleng dam ki thia joini si ladak post de usinili lamklar piglo akoti tum ta komani tong sining oila pulote lai pong nili pam dia ikut si nili kilo. Tapi media klaim tum anali kam sai ki mi klaim la puson thai donong lima. Sai ki mi klaim la puson abang e thengalong
mane theklong mane la Facebook page along si theklong chol he ni mekini pen bang ke mane face to face bang ke theklong le he Facebook along banane ko mane korop hem suki kim patang te de to lahai pine tilang dam pen Facebook along ipi lahai bang theklong he Itu nang le compromise ti kuna sik tek long sik le la hai bang ke la Facebook along pipine bang ke top tap ke top pro alam ke theklong pe siladak men niling bang masih top bet la person yat Tehola Facebook lo top tap tu hala so menang di sini na. Kumalan lo person ke paklang. Nona bang niling vedet lo sitame la person Facebook along bang top abang pinang an do pusi nili theklong la si alasan ki matha dun masih men top bet la puyat nang li la bang so kom Facebook la so post along man lo comment ai pidon non nang li rai do ma nili rai do nili babu terang do comments por hi thate komen sabang nili origi to kait atum pujat lo keyboard idep titi ke en te kon kalite foto paklang ji pupu teko pula kusona la ik bangta komen nang pidun dele Menang le Facebook long friends bang an do. friends sabang ke bang an nili ta jelangi ke ta prai 2000 amba ke do ta hai bon 2000 e bob dui Kalau bang so ki post long nan di bang an hala tek pon. lata ninga we to delo la Facebook page lo la so post bang ni non delete pet ma nili bang ke la bang so Facebook page pe na jok nili tame akhir no comments ta hai lo na tumhan media tumhan akan ada aktivis tumhan sorry chahang lo nili ta na tumhan lasan si mane dokait ba lasan akhir no lasan si nili lasan si dam lo ba nili to we na tu media la pen aktivis tumhan tame lang par pet ang son si nili top ya la si nili comments ki video na pata ni do we pata sorry kale kuna nang le tek long ma dukat aso le tu dang pidi na bipe foto uthai pop pidi pulam nang kuna la tek long la la bang ke theklong le seta mane la son mane ala jitu ki post pe naman ni link mane la ban mane matha dam den ko pidi sentiment du manang le la so ke post ke media to matsata nang li fan media to na pasik sak do ma abi tam ta ne Menang di pi ne site kan bomon. dan play non मीडिया के इंडियन डेमोक्रेसी लोंग के 4 पिलर पुनांगली चीनी के chini lo sa ta इसी हम जों से केम ये बता न्यूयॉर्क भी नहीं अपोजिट न्यूयॉर्क है सियों से ये तो ले सो हम जो दागी तो चीनी के दिन मीडिया फन लांग मीडिया फन मीडिया सिमेट ना मीडिया के अंग ना को asin ni sorry lo dia cho hang lo nili tame comment ki video na pot nili tame chok chilo busi nili dang mang lo para la person pen la person claim ke lo ba la person unan ke chiri pon po busi na bang nang li tum han ko mani nang ke toy la son do ma la so lam pa toy pa abi ko ita tapen la pulang li phan tame ni alang la son post noi bui ni than alang lagi post along ni tame friend list do kok ta hai lo la so masi thek dun long lo ni ta karjang ko lo kan cha lo Tinglo dang media tu an la pen RTI aktivis tum phan nang di ki lo message piang tu kirang jilang apor. Phan. kon tel la bangke RTI la pen media teman an bangke nili bang jelang apor same la bhai bangke son la chiri pon pungsi na teman Nili BMC constituency kaparlo panjana hawaralong ke damtang surihini ra ingkora hinia ningkan pen hem thepo ki kim kerang bom ahem ki kim kerang asai ke oi thek tiga joine labang so hem ke damtang jangmi ponify kretrok ajo porphai kresira chitima pormalom tomon ke the ke bang ajok bang so hem kreb ringrang lapen inghang ringrang an pinlo labang so ki kim kerang pona hut ke pathir kluk jiaphan mate kenang sot lapen ke mesana hormu lasonsi rod ita sang tilapen semen high hui quality ke me senabang pipe darajok lapuson tomon ke bang penta krebring rang nang manlo lasila bangso sai ke klemalong engineer contractor lapen arpu ke do tum anchitame ke chok chedo lapen ali kacho en rong lo athela puson tomon ke bang chot pen ke hem krebring rang lapen chinghang ring rang ke jum hek
pusi cerok tokarat tum ning jepon labangso a building ahem nilip emisi povitro rongpi ahem adungsi kimpon lo lasi alang lipen chenglok MLA Dr. Numol Mumin lapen Karbiang Termas Council CM Dr. Tuliram rong hang atumsi kopi ko sontong saideng ponjineke laki mo por sinang thanpo chukyo lapen amir santarang nang kelo birta Malong News Dophalia Jutikuchi Rongali Bihu Sanmilan Atumpen Silver Jabli Talonpon Jang minify inquiry ni Guwahati rong supialong Dophalia Jutikuchi Rongali Bihu Sanmilan Atumpen Cepatripi Ponsi Ningkan inquiry Phoke Chok Mate Silver Jabli Talonpon Bangso ka Talonpon nalong Borjan Kises Jun Atumaphan Chopha Ponsi Meipu Jonasing Teron Lapen Chunbang Jonasing Tokbi Anparta General Committee Atumpen Chingwai Chingsaisi Guwahati arong supi an bang puche toydunlo Bangso ke Japon Jonasing Teron Meipu Cultural In Charge Sar Kangbura Tokbi Lapen Doanatum Japon Linsi Guwahati arong supi Kamrup Metro Lakhaisi Karbipat Jutikuchi along Karbi Kanbare mate Ridnong Chingdi Banjar kekan Nimso Kirung Domahi kekan Haihui Paklang dunlo Sonsi Bangso Katalon Ponalong Chopapon Alihiaman pen Sar Sarbananda Sonowal Central Minister Gov of India lapen MP Bhubaneswar Kolita tum Chetongdun News Text Report Malong News Long elong bui hanserong along nibod rong kerkar klipot Nijang Karbiang long Chingthong constituency kaparlo long elong bui hanserong along rong isiarat mesen pen ke claim kedam long berja phan pura jang mini phaing kora siani mesen met pen nibod rong ker arklipot labangso nibod rong ker along alihiaman pet Ramsing Tokbi General Secretary KSA Central Committee Jameson Aro Samson Rongphar President BJP Chingthong Mondol lapen pinpo habe pen chenglok tebok terai rong asaratum chetong don renti nibod rong kerkar kliponalong anghoi alangpong bomut bokam stame mesen met pusi kurusar lapen rong asara hin pen than nang bachini dun bothalang sokan khorsing teronang kelo berta Malong News Asi bini hanserong jongkong ongkel lapen itong arap atis Ini sa eng saludo lapen bumut bukan damiano lapen ang amutta miat metai tuse itu mani tong alat anke itong alat anke lapan si miat mesen no pusin itu ni kitan sektor lo litung ladak longlubui hansiarong litung aprang pentala boson rongke rong op kaki yo aron ate sa ni pisa ni pusar hut pentaro mangbom si litung kedam tang patai sia tidak lapen api tu ta ti lo lapen son thot thak si peneng bangan ke la ni bodrong ke ni tum ka pi ni bodrong ke asi ni bodrong ke pinyana bang ke ni tum ing dengit hom angkung lo asi neng thom angkung pinya kardom kardi ke cheng pen gumur bokan lapen di akan lapen tadu ko be ka liga peju tamisen lapen nge kurusar hin pen itu bangga ladak hanserong don bang serong ameka mitu rawasi ta alami hin pen bachini lo je bumun bukan kimi et pena yokon ne phang chokhi chodam lapen choklem to jamang bong sita thangna akisung ipuji ang thek la son dekla ek than ave lapen si iding theklong tame choklem chodam lapen son tak si non tang sita rong kerong op an so se soti uwi kimie tum la pen mekar me thum sita samdom chari kimie kichogi po phang sini tum kini ni ngarong ye pen samdom chari lo la pen akithia ki ding ji pi je po don ram mekar me thum la pen ke ong dung kaching hon asar abi pinpo borong berapa cinglok tanah hitong tu tapi ni tu mahin pen rong kerong op kapnom ayo ini pen ni tu lapang aja tong tek ni tu mahin pen ni ngarong lo tapi non ni hang setelah puson si cabdom cari pon bom ji puson ni tu bang cerai Tangke suarong don koan bang sido labang so ni tu long walau pun hang serong ke ni tu pini ke arong ker ni tu kadu ko vike doni ko rapo an si ni tu cabdom cari pon lo labang so bibot rong ker bang litung kapatil lo boson je kedam tang bang ke nikan nilitung akesar tumoga bang ke anikan hot hipin mesi avar sai dolo te ke claim sistem nilitung chingwa chingsai ga do be pen pen nek pen nilitung apor hot det ason si pathik lo nikan thom meni food
si chap dom cha di pon hi pu si ni Kai kita kenang iksora birta kelang iglong verjia phan Malong News 24/7 YouTube channel subscribe iktha lapen bell icon ta ber iktha nang litum kelang bom lage Malong News 24/7 ham phanga pharman klar da ka birta